Mkulu mpakim, handeno. Melela. Man. Mani, akwetra dingai pia inompinji. Aki doti wa man. Mani, munashikidea mkala. Man. Chinawai. Mashimi nene munakutira nga kulongesheria wa transi ZNBC indi? Nga. Okay, inakwenda ngai? Inakwenda ochwa. Munakudizira kuyuma? Man. Okay, yuma nyumna dizi pia inompinji. Nadizi kukwiluka kuya ku Sunday school na kuhituluka mkanda wanzami. Eyo, tachiwao chibambu. Tachiwao inangashimoya ku Sunday school. Ngasari na kuira shenzela re. Mwenzela de. Tachiwao. Kushamana kuyuma yanzami tachiwao ibambu nechu ndi. Man. Okay. Nakengi ni kuyo uluku, riula swesha kulema huku akula. Nga. Okay. Tachiwao ibambu. Ineo na fuwaka ya kudi? Nena. Nechu ne wakafandi? Mwana atiluka ameka. Dichie uneru kifukudu wakafa? Nelu kuwanyi. Nina mneru kwa nyifukudu na kafu ibambu. Chua tongo shokane unafu wakenga wakai kudihe, kudoma lunga yedi, kudingehena, kudinumu yulu. Nagen kai kuyulu kudinsa mga duwa na manta yesu. Itongo shokai wainecho yu? Mwana. Dichidino, una wakenga ne wakai kudimu anta yesu kudinsa mbumu yulu nechu. The world is lost in darkest night, blind to truth, opposed to lie, but kuyulu kudinsa, nika akanshika mashagira na keni kamweni yesu kuyulu. Chachwa. Dichidino chumanyi chaka kutwala muyulu, leji kuyuma yuna kuila neyo, chinelanga mukananga diya kanshikija muyulu. Chumanyi chaka shikija muyulu ibambu. Kulondela mwaya nshimija nzambi na kulemesha nzambi. Londela nga nshimija nzambi? Nga. Chachua ochu. Chachua. Nshimbi njiwa londela nzambi jakenga? Kuila kukenga mkwena shari kenga ya weni. Uye wakenga mabamu jene chodi kenga ya weni? Nankash. Mamweni? Okay. Mumukanda wa Yakoba chapter 2 verse 10 now, within Bible. Old Testament nega na yo anja mine new. Yakoba the New Testament. Jacob. Yakoba. Yakoba mwingili kidi. Yakoba the James. James. Nga. Nga nirnai. Yakoba chapter 2 verse 10 now, nukutangira uti mulunda. Now munchuku hemba nshimbi yejima ilanga kuha munshimbi mu na kanga nishimbi jejima. Chatekana? Man. Neyo kuhemba nshimbi jejima ilanga ukanga na munshimbi mu unakanga jejima. Unaoshi neyo wovoilanga nshimbi ya nzambi. Chutari neyo wovoilanga mamweni. Chwese kudi ujora. Chengnechu ndi? Man. Okay. Udina ya kainga ibambu? Udina 15. 15 undum grading? 9 chachwa. Kufuma uwavuari kita na huna ashiki. Watramba ude? Nga. Unatramba pampanga kutuesha kuchinda? Ne. Kutuesha wani kuchinda netu? Man. Dichi muntu watrambanga na tuesha kuingira muyuru nena afui? Mlo mukanda wanzambi na waka kutramba age maka sukuma mwijia ya dahanga na kiesi kanzaji. Mnachite? Man. Kushikola chuna kuhanda na wakwenu kanda unonenga de chuma cha mkwenu helaka pensulu nisone kesho raba masenda de muntu kusenda chuma checha kubla okulomba kumtena nei ikombi dichinzambi china kushinshika ndo dinye ikombi dichikombi kama na wakengi muyolo ne nikuyola chengi mumkanda wa nzambi chengi hanshimisha nzambi china chiwao shine wajihembanga anasomeki nao ovaile no amvali jenu enu mpinjeshi mamovaila ngamvali mpinji kanda wire ngode na kutumine mama munasweji nukutuma nayo wamho mwaka mwana dichi munchuko era mwendo mu ovaila ngamvali
Nani? Aha, nina mibwamu de icho chimu. Chuneka raka ukanga ni wejima wechu kamana necho ndi. Mwana. Aha. De chichengi impinjia yaka 15. Yuma ina kumweka na kuda trans yaka 15 yaka la necho. Mwana. Aha, munshimbi anza mchenga na suna gina kuila uvumbi chinjira. Kuila uvumbi chumanyi? Kudumana na mbana chela kudikama. Chakubula kuila ngai? Mwa? Chakubula kusumbula necho, dila kusumbuka. Nga. Aha, dicho munsamwe una ingi ndi unafunacho. Unafunacho. Unafunacho mulonga di bwambu. Wachilanga. Wachilanga ndi wachila ode. Wachilanga? Nachila odenga. Wachilanga, wale kadendo chidi. Nale kadendo. Dichi kama na nyilonga ye kumeso anzambi na avuride. Una imo nchina ichindi. Mwana. Kude wudina mulonga nchinda nyilonga yu nafuna ichu ticha inu mpinji. Ya ivulu. Chindanga chimuchi mchuti. Gugubana kwa waila mwari. Kuya, kutwa. Kutwamba. Aha. Uvumbi. Yeyo. Nga ivulu. Dimi bwambu. Dichi dino yuma yuna chindi tongojo kaku. Neo kufohene wa ikonga de kama nako ya kudimu anta yesu chacheni. Ne. Aha, dichi mwanta yesu hakuiteja muntu neride yuma yanshidi. Una kotori nshimbi ndi kuingira muyulu. Kumulonga muyulu mwajira himwengira nga chuma chajirola kunecho ndi. Aha, dichi dino tiyako. Nei muntu anamukwati dena mulonga. Mchota chano wa maseki. Anampimini na wafueti 20 million. Ila yena kuchwesha kufueta ne. Akumwira ngai? Akumukasa. Akumukasa necho. Indine kufueta yomweni akumukasa ndako mumba. Akumumba. Hela nena akanyi kufueta. Mukwa wachenga mfuetela kumumba ndako mukasa. Akumumba. Aha, dichi dino nzambi na kusompesha day akimu. Nindi udi na mulo? Na mulonga. Na mulonga. Dichi dino ewatera kuilangai kulonda mulonga wei umani kudi nzambi. Akufueta ila kudama kedi. Ukufueta ngai kudi nzambi. Unachoshi kumufueta nzambi mulonga wei? Ting. Ukufueta chumai? Kudana kena na kuila machengai. Ukudana kena neri kudi nzambi kulonda duna kwa nake nishidijei. Mukudana, nuku mulomba, imana kena kumfusha kuima atama londera umaya kena chena. Chuku mulomba cheno chuku na nishidijei kujana kena? Ting. Dichine wa kukwana kena wanuku chiri radi chuku kwa shayu manyi. Tala ne muntu anamukwati dehi, anakumukasa, anamsompeshi dena afuna mulomba. Ne adana kena kudi nsompeshi, no anampimini 20 million, nakumwana kena na ya mulona dana kende ya kumukala wei. Ting. Chidi kwa kumukasa chochi munetu. Mulonga kudi nshimbi na asune kunao, chuma chune richata, machidine neo na muntu mkwata nao nei, hila newa kama na mwana wanyanya, akumukasa netu. Ila neo kufueta mala na mpimini wa kumumba, mulonga na afueti, netu ndi. Dichidino, chuma anyi, chaneri inzambi hadei, kulonde yaki, mchine rudi na mulonga chocho, chwakaburu kwa mwijada kesi. Wachiri? Afonduru shamu? Nami, chine rudi dena mulonga kudi inzambi. Kudi chuma chaneri inzambi hadei, kulonde wakaburu kwa mwijada kesi, wachiruka? Inehi. Aha, nuku kwanisha. Weruka mazwadu mkando wa Yohana chapter 3 verse 16. Naudi? Inzambi watumini mwalindi achenga ya mpata ya maseki. Aha. Nakuira ngai? Inzambi achenga mpata ya maseki watumini mwalindi wa damunu konda. Yetu la mwede na iseki dika puluki. Okay. Chachua ila nukuresha china suneku. Unaonese kukudimu. Nao chaswejeli inzambi kukenga mpata munu mwishina. Hosha kumweno. Chaswejeli inzambi kukenga mpata ya munu mwishina. Wainkeri mwanindi umho. Wainkeri mwanindi umuho. Kulonda munchuku mkuwelela? Amukuwelela. Kulonda munchuku mkuwelela? Kulonda munchuku mkuwelela. Aheti umu haya nyaka. Aheti umu haya nyaka. Akaburi kunonga. Akabuli kunonga. Ureti ya umazi kuwa? Dichinza ambina ukwati de aki mnanyilonga ya ivununa ichinde ya wene. Ineo kufa chainu mpinjera kumadika di fukudeji muna kwa mungehena. Mlo waputora denshi mbindi. Mama hana achoshi kukufuetela kudi nzambuku. Helami bwamde ina achoshi kukufuetela kudi nzambuku. Ilanga nzambitala wa kukenga aki. Muna kumweke sheruru indi. Haku utemeshela mwani indi ye? Yesu. Yesu Kristo. Kulonda ewe ilinga hina Yesu.
anasona ngina wadi mundiyo 1:3-6 na kulonda muntu kumkwelera kulonda akimu ne akimu kumona nshidi jindindi kama na mvulumu na de nzambi akamba besha wajila yena wazua akimu mu muchima wewo himpitongo joka wirukine kama na yumene eri atama inkumi naku watera omukuwerere mwanta Yesu amukweranga nankibwambu nakano andina na muchima na muchima necho mulongaje na muchima mulonga tano akahoshanga wekateli kuila muwanyu kudanchuma kwa ahoshanga hoku kano ila mu muchima mo umukando wa nzambi nawo inzambu watelanga mu muchima ilange transformona nga hanga kumesu necho akanwa kumesu ndi hanzi necho ndi ndichiye na nzambi na ukenge mu muchima we umukwerere mwanta Yesu amweteri wamweni ikabi hade yakimu werukiri lindo wakavurumuna wakovoera mvwari jewani wakera ujira wakatwamba wakera yuma ya nshidi ilanga yena na kufueterere kulusu ampopere akulusu chakadi nshidi unayukine mwanta Yesu wadinga na nshidi wanyakimu mwanta Yesu wadinga na nshidi ni muwanyi ilanga mutrikiri nshidi je twajisenda ni hakulusu hichuma chachuwai necho ila yena wakengeri atweshiku kwa mwina nacho dikushimla yena wakukenga kubadika na mvwali je necho mulonga neyo kwikala na mulonga wakwira nawo wufwi amvwali je na atweshiku ya kufuiru muwanyi necho ndi akudikani na udikana nawo mwana wajiko ya mwini ndi mwana babala afu yena ila mwanta Yesu wakufiriri mwirunga dei nirunga danami bwamdei mukanda wa nzambi anasoneki nawo mulonga uloko wanshidi kufa twatelera kufa na kwambuka na nzambi haya akayejima mwisha adakesi ilanga hakutumwekeshela lui mwani ndi Yesu hakuinza na kutufuila hakufuila nanyi na nami necho dichidinu nshidijei bwambu kenga jana kentai ndo wakafuna nshidijei ukenga jana ken ifuku ndu kenga nshidijei aka jana ken adino mpindi tu akujana kena ngai chachuwai kufukula nshidijei ya jana ken leo chachuwai nangashi akujana kena ngai uneliki chakujana kenao neona muntu akasau atauna mulonga hatwesha kudifumisha munyamweni kunecho amufuetera dichini Yesu wakufuetera de wakufuetera de hakulusu amujikiri mwijamu asaunkiri mkufa wahanda dichina akenga kwa mwine ichawana chakubula kumuzatira umudimu numu mulonga una atweshi kumuzatira nzambi umudimu kuyena di una kuzatire umudimu wene nako kufuira hanka akulusu dichiena na ashumu nshimbi nindi nena wakenga nshidije ya jana keni mukuwereri mwanta Yesu Kristo kukuwerera hikwiruka chikupune kama na dimu Yesu di una mfwiriri diwanga mwinini di una azati mudimu wejima dichi Yesu kumkuwerera nanka na muchima wei unete jinei udi mukwanshidi yecho ejima tahinde udi walonga unete jine mwanta Yesu wakufwiriri hanshidije jimo amanishiri mudimu ejima tahinde unete jine mwanta Yesu amujikiri mwijamu asaunkiri mwijamu tahinde watokereri mwijamu wasangiri mwijamu unakwere chikupune mwanta Yesu na choshiku kwa nake nanshidije jima tahinde ne nakwere na choshiku mwana kene dichine unakwere mwenomu inzambi na choshiku kwa nake nanshidije mulongo na mkwere mwanindi Yesu Kristo dichinza ambi na choshiku kwa nake nanshidije na luwi bai na nyidimuku shina kutekana dichinei inzambi na kwa mwini de hilelu na luwi luindi bai hanyidimu kumadiki ukonga ni nshidiji tanu chengi ufa nukufwa ukuingira mwiru ndi kuingira wanyi mulonga di amulonga mwana kira napotoli chejatama ilanga anuka kumwanta Yesu ashimuna mu chapter 3 ya Yohana nindi duku kwinka umo hayanyaka umo mchidinyi wakumanga sinyi dichine yena wahananga umo hayanyaka chawana dichiena neo na vulumu ni cheku madiki yena ukubula ngako kwinja muyuru heno akwinkera umo hayanyaka yena wakuleja nindi ukukwinka umo hayanyaka ilange nei hiumo hayanyaka wanywa plastic wachikunko unatwambia indi yena di nami unatwambi indi nzambi di mlonga nzambi ndi kukwinka umo hayanyaka ilange unaoshine neo kuvulumu nako na umo hayanyaka kutambula unatwambi hinyi
iye una trambi dichi ona muntu akasa umukaleya neyo kumufwetela muntu wadingana kuchuka ilanga yena omukasi nani afuma muni atashikani kukuzatira nyinde muyayi wahi kukwimbira atashikani kukwasha elala udina mundimuna kuzana kuzatiraku dikushimu na aina nyinde mwina kuzatira idi yale tashamfumisha mukaleya ta indi mali wamfwetela dio mali wamfwetela aina nyinde mwina kuzatira ikwijine una kuzata mundimweza kwasha ukupa hanzi indi kwijine una ukosa yuma ukoselaku ila kumwekesha nao na kusakilira una mundimu wamuzatira netu kama ne unachoeshi kuhosha nei ana aina nyindimina kuzatira idi ya mukasu nao na achumukaleya mali wamfwetela di unecho ndi dichini kudi nzambi chochimu mudimu na azati mwanta Yesu di wakatwingisha muihulu ilanga nyidimu yayi waichu kuzata ina kumwekesha nao chuna kusakilira hamudimu na chuzatiri yetu akwanshi dichini yo kutongo shoka ne muihulu chinga uzati nyidimu yayi wahi kulondoa kengiri muyuru na didimbi wakengila muwanyi mulo muyuru engila ngamuna nyidimu wanyi engila ngamuna chikuelele mudi Kristu yes chinateka ni bwambu amazina oshi analumbulu kindi ukenga kuihula ihula akulelo analumbulu ihula aku ne udina ruihu ihula aku mulo ngampi njina kuhita amazichu na oshi amosha nenu nei unakutola gatama inzamba kwa na kena ikuputola chenyi inzamba tulo na kena chenyi tachini nzambi wana kena nga muntu mulonga chafiri mwanteso ibwa mtongonjo gako kabana mwanteso wafiri ro hanshije tusha kunyimanzi nisha kumbidi jeji manecho ndi mwanteso watufiri hanshije jeji dichinecho kumukwerera yena nachukane nindi kuchinka umo haya nyaka hicho kanonga kumulonga yena atramba nga kunetu ilanga necho kuosha necho nena avulu munena ona mukwerera yena kengila wanyi iye una mutrambishi mulo yena kwindi chawo shai wanyi yena na tramwini chawana ichuma ncha kuzatira neya mnuko kuinka ngunja nami ye yusendi ila kumadiki ni kutamika na mchawo nzatiri muitempa inekali yuma ya wana ndia kuzatira mwani nga chawana la ilanga alasme nizatira chawana nisha kuzatira chileka de chakuzatira necho chawana wanyi mulo unazatira mudimu necho ndi dichiwa mwinu wa wana hiwa kuzatira dichiwa kuzatira nga hibambu nena kwa munira onishatela kuma muchima ne ya weni kumuzatela very good watera umuzatira chakufuma kumuchima we mulonga ona kutia kuwa una kusakira mudimu na uzatiri wene ilanga nchama vula na idimbi muipomperu na watuzatira nyidimu yayi waiko unatokengini muiru watia aluwale kuti kamina anakuimba muluwale nao Mose na wakwawo vekana veka mumukanda wakalunga vazachire emilimo ya ivulu na yetu tuzatenu tukamumone kalunga wamteodewo kamina kamina walo unamteo kamina nao dichuzatenu nyidimu yayi wacho kengini muiwu ilanga mumukanda nao nyidimu wanchinga kumkwela mwanta ye dichai bwambu mpinjechu na amande waka mkwela mwanta yesifu kwenye hamazu na tirelo mukweleli mwantesi ibwambuko kwa mwina mukweleli mumuchima wene mwantesi wamfwilili wachenko kosi nga mwini kunshidi jam jeji mulonga ye wamfwilili na kwele namni ndi mukwanshidi eye wamfwilili kunshidi jam mwantesi ku kwa mwina mulonga wazatili mudimu wejima bwamu nakolembeleli mukweleli mwantesi chinatekani mwani nasakila kontire ibwambu ne ordinary wakatemesha checho kahanjeka nzamba kulicha chwa kuhembi umkwelele mwantesi kulonda kwa mwini ibwambu asakili mwana chachwa nzambale bye bye